Pea Stojičić za ovo vremena koliko je u igri, teško dolazi do pozicije za šut, ali svojom visinom i svojim predispozicijama može to Nemanja Bjelica preko. Šutera da ipak postigne koš. Bogdanović I evo ga. I sa sirenom Bogdanović. Neću reći da smo bili proroci, ali evo vidite kako jedna greška. Četvrtine, pogledajmo još jednom, bio dominantni. Bogdanović sa 8 metara, čisti NBA. Sada ću reći Partizan, za Bogdanovića se igra. Bogdanović, sekund i po, Bogdanović sa pola. Neverovatno, dakle, pogodio Bogdanović. Ali ovo iz naskoka, nije iz zaleta, nije iz koraka, ništa. Neverovatno. Promašuje Bogdanović, Partizan ima napad, Bertans za 3 poena, trojka Bertansa, timeout Radonjić. Zbunjen. Ovo je trojka Davisa Bertansa, ali ovome je prethodio promašaj Bogdanovića, pa je promašio Bogdanović nakon Westermana, nisu se prebrojali u odbranu igrači Crvene zvezde u krizi. Što se tiče... Lovern je ovdje zakucao na glavu Marjanovića, 10-5 vodi Partizan. Blok Lovernja. Lovernj
nastavlja sjajnu utakmicu. 13 poena Lovernja. Nelson iz pick and rolla. Kakva rampa! Kakva je ovo blokada bila! Radu Bertansa. Pogledajte ovo. Treba ovo izblokirati, a da i ne povrijedite ruku još jednom.